Докторе, добар ден, благодарам за поканата што се озвате да поразговараме нова актуелна тема наречена коронавирус, која предизвика многу голем интерес во светската јавност. Меѓутоа, еве, најпрвен да ни кажете, ворената состојба во Србија е укината, со среќа нека вие, чекаме и кај нас да биде укинат и да се вратиме на нормалниот живот. Кажете ни како вие ја преживејате оваа коронавирус во овие 50 на дена? Pre svega, dobar dan, hvala što ste me pozvali i veliki pozdrav iz Srbije. Za sve vas u Makedoniji, tamo imam jako puno prijatelja, dugo godina sam sarađivao i pre nekoliko meseci sam i bio u Makedoniji. Pa nije prijatno, znate, biti u izolaciji mesec i po, 2 dana, zavisi koliko je ko proveo od ovih koji su oboleli ili ovi stariji od 65 godina, nije samo problem izolacija, nego problem je taj stalni stres i strah koji se kod ljudi javlja, zato što jednostavno mi kada smo u toj situaciji da imamo neizvesnost, a da ne znamo sa kim se borimo, a ovaj koronavirus je u stvari i nije bolest, to je virus, to je infekcija koju nismo dovoljno ni sada upoznali, a kamoli na startu kada se ona pojavila. Tako da izazvalo je dosta panike, dosta straha kod ljudi, izveštaji koji su stizali iz čitavog sveta nisu bili ohrabrujući, pogotovo u našem bližem okruženju. Kod nas je došlo mnogo ljudi, povratnika iz Italije, iz Nemačke, iz Austrije, koji su sa sobom, iz Švajcarske, koji su sa sobom doneli virus, tako da je bilo vrlo neprijatno. Međutim, naš zdravstveni sistem se dobro snašao, država je dobro organizovala čitavu našu odbranu od ovog virusa, tako da eto, ja mislim da smo veoma brzo i kvalitetno izašli iz ovog problema. Mada još sve nije gotovo, naravno, moramo još da vodimo računa, da se čuvamo, mere jesu popuštene, mi jesmo sada slobodni da se krećemo, ali moramo da vodimo računa o tome kako ćemo se ponašati, da držimo tu socijalnu i fizičku distancu, da održavamo redovnu higijenu i da vodimo računa pre svega o tome da sačuvamo naš imunitet koji je krucijalan kada je u pitanju ovaj korona kao i svi ostali virusi. Докторе, овој вирус е доста голема непознаница за сите во светот, па е едно ваше стручно мислење, што мислите за овој вирус? Pa da vam nešto kažem, niko danas ne može sa pouzdanjem da tvrdi da kaže šta je to. Mi u stvari znamo poreklo tog virusa i vodimo se činjenicom da je to SARS-2, da je on iz porodice ovih virusa, međutim jednostavno ovako kako se on ponaša i sa onim simptomima koje kazuje u odnosu na pacijente, na ljude koji su dobili tu infekciju, koji su inficirani njime, niko danas pouzdano na svetu ne može da tvrdi da li je to prirodna tvorevina, potpuno da li je to neka veštačka tvorevina, da li se omaklo ljudima u Kini ili na nekom drugom mestu. Tako da svi još uvek samo slušamo, dobijamo izvešte iz raznih instituta, čitamo, trudimo se da odaberemo ono što smatramo da je najrealnije i najkvalitetnije, a konkretan odgovor još niko nema. Mada moramo reći i to da su, bar kod nas ovde, ljudi se puno više upoznali i više znaju nego što su znali na samom početku ove pandemije, tako da, ne daj Bože, ako dođe taj drugi talas, a ja lično sumnjam da će on doći, bit ćemo puno spremniji i moći ćemo na kvalitetniji način da se odupremo ukupnoj pošasti. Токму тоа сака да ја прашам, вашиот почитуван доктор Несторовиќ рече дека втор талас нема да има во светот, меѓутоа има други информации дека ќе има. Што ако има втор талас? Односно втор бран? Pa ja da vam nešto kažem, profesor Nestorović je jedan izvanredan stručnjak i jako kvalitetan čovek i ja lično cenim to što on govori i verujem da je on najbliži istini kada govori o ovoj pandemiji. Tako da, pored svega onoga što ja saznam i što pročitam iz stranih medija, ja nekako usmeravam svoje iskustvo prema ovome što profesor Nestorović govori i mislim da je on veoma blizu, da je najbliži istini.
Profesor Nestorović je jedan sjajan čovjek, optimista i ja sam slično njemu i cenim da je optimizam neophodan ljudima da bi mogli da idu napred i pesimizam i stres mogu da ubiju ljude i da od ovog problema sa kojim smo suočimo napravimo mnogo veći, što nije dobro u ovoj situaciji. U ovoj situaciji mora da nas, pored realne procene situacije u kojoj se nalazimo, moramo da se vodimo i emocijama koje su pozitivne, moramo da razmišljamo pozitivno, moramo da vodimo računa o tome da pored ovog virusa ne izazovemo i neke druge probleme. Jer vidite, ovaj virus jeste napao naš organizam, ali 85% ljudi su prošli pored virusa, nisu ga ni osetili. Relativno jako mali broj ljudi je imao posljedice od ovog virusa. Sam broj umrlih nije toliko veliki, mada je svaki život izgubljen veliki i treba se boriti da ne dođe do toga. Međutim, mi imamo u regularnim uslovima prilikom ovih sezonskih gripova bilo gde u svetu mnogo daleko veći broj smrtnih slučajeva nego od ovog virusa COVID-a koji nas je sada snašao. On jeste opasan i mi još ne znamo potpuno sve njegove dimenzije i njegove potencijale, ali prema onome što smo do sada saznali, ispalo je da brojke govore ovo što vam ja sad upravo kazujem. Значи, во оваа ситуација, вие и доктор Нестороvić сте најголемите оптимисти на Балканот по тоа дека ќе нема втор бран на коронавирус. Тоа го тврдат и германскиот вирусолог Райнхард и уште еден француски лекар. Меѓутоа, еве сега она што е најважно да ни кажете на нашите гледачи. Исхраната е многу важна, односно имунитетот во борба против коронавирус. Вие имате напишано повеќе статии дека имунитетот е клучен во совладување на коронавирусот. Зошто? A imunitet je krucijalan kad su u pitanju svi virusi, ne samo koronavirus. Evo upravo činjenica ova koju sam napomenuo, 85% ljudi nisu osetili koronavirus, zato što je njihov imunosistem bio spreman da se odupre napadu te infekcije. Vi imate prilike i čuli ste da su mnogi profesionalni spremni sportisti dobili koronavirus, a pretpostavljamo da ljudi koji se bave profesionalnim sportom da su oni jaki i da je njihov organizam otporan. Međutim, imunitet i snaga nisu isto, znate. Imunitet je nešto sasvim drugo, a snaga je nešto sasvim drugo. Znači, imunitet je krucijalna stvar i svi oni koji su mogli da svojim imunitetom utiču na koronavirus, oni su se odbranili. Međutim, ima tu još jedna stvar koju moram da napomenem, a koju jednostavno većina ljudi u praksi i u narodu zna, ali ljudi koji se bave naukom to malo poštuju i ja to ovako, ne da zameram, nego imam jednu opasku na većinu lekara koji smatraju da ishrana čak i ne spominju. Sem profesora Nestorovića, kako ste sami napomenuli, retko ko od lekara da je, bar kod nas ovdje u Srbiji, spomenuo važnost ishrane u ovim momentima. A ishrana je krucijalna. Znate, kada bi je čovječji organizam spreman i kada je potpuno može da se odupre virusu, kad ima sav potencijal, nijedan virus ne može da obori čovjeka. Ali, onog momenta kada čovječji organizam nije u mogućnosti da punim kapacitetom se brani protiv virusa, bilo kojih i bakterija, i patogena, i alergena, i alergije i tako dalje, on će biti oštećen i nastaće određene komplikacije. Šta tu je bitno da napomenem? Vidite, prilikom svake promjene vremena, kada nastaje od toplog vremena, mi ulazimo u hladniji period, to znači onaj period kada dolaze virusi, to je s jeseni ili početkom zime, čovječji organizam reaguje na taj način što svoj mehanizam stavlja u jedan poseban aktivni položaj, njegovi motori počinju da rade puno brže nego što je normalno i samim tim dolazi do promjene fizioloških procesa unutar organizma i organizam se svojim sistemom homeostaze trudi da se odbrani od napada. Kada dođe hladno vreme, alkalnost naše krvi se povećava i omogućava virusima i patogenima da nas napada. Kada je naša krv nije previše alkalna, onda mi imamo šansu da se odbranimo od virusa. Znači, jako je bitno da naša alkalnost krvi bude
na optimalnom nivou i da onemogućimo da nas virusi napadaju. Jer virusi se samo ne mogu da se razvijaju u kiselim sredinama. U kiseloj sredini nema razmnožavanja virusa i čovjek neće biti zaražen ako je njegovo kiselost mokraće stalna, znači pH vrednost mokraće ona kakva je prirodom određena. Čim je ona postane alkalna, eto prilike da nas virus ugrozi i da se tu razbolimo. To su znali i naše babe stare i to se znalo od davnina, međutim mi pomalo zaboravljamo na našu prirodnu medicinu. Takođe, zaboravljamo i na hranu koju moramo da koristimo da bi se odbranili od virusa. Jer vidite, svi lekovi koji se u medicini savremenoj koriste u takvim stanjima su u stvari kiseli i osnovna funkcija tih lekova jeste da smanje alkalnost naše krvi i da alkalnost naše mokraće bude kisela i da se na taj način odbranimo od virusa. U to svrhu normalno i hrana koju jedemo utiče na alkalnost ili kiselost naše krvi i mokraće, tako da mi moramo da vodimo računa i šta jedemo pre svega. Доктора, излезе еден податок дека во Кина поголемиот број на пациенти се лекувани со големи дози на С витамин, на куркумин, односно куркума и на цинк. Зошто се овие три работи важни за имунитетот? A svaka je posebno važna, ja ne bih govorio o kurkumi posebno, jer kurkuma je kao i druge namirnice, vidite, zašto bih ja sam odmah da se razumemo, ja sam pristalica, nemam ništa protiv, ali sam pristalica pre svega onih proizvoda, onih životnih namirnica koje se nalaze u vašem okruženju. Vi, na primjer, u Makedoniji ste prebogati sa povrćem i kod vas C vitamina ima u izobilju u paprici, ima C vitamina više nego što ga ima kurkuma, ima ga u šipku, ima ga u zeljastom bilju, nema bilja koje nema izvorište C vitamina. C vitamin je jako bitan kao antioksidans koji je krucijalan, tu je bitan i E vitamin i D vitamin pre svega bitan za odbranu od virusa. Cink ima jako važnu ulogu zato što cink u stvari antivirusno deluje, cink izgrađuje naše mišiće, naše ćelije, cink je zajedno sa magnezijom krucijalan mineral koji nas štiti od virusa. Tako da su sve one namirnice u kojima se nalaze ove supstance jako povoljne i one se koriste upravo u ovoj prilici. Moj savjet je uvek bio pre svega treba u ovim situacijama isključiti limun koji je tradicionalno ljudi ga koriste i smatraju da je on pun C vitamina i da je on taj nosioc koji će nas spasiti. Međutim, kada su virusi u pitanju, limun ne treba uopšte koristiti. Svo agrumsko voće je vrlo štetno, zato što limun stvara alkalnu vrednost u našoj mokraći, odnosno povećava alkalnu vrednost naše krvi i s time otvara vrata virusima. Ako vi unosite C vitamin iz drugih izvorišta, kao što sam na primjer rekao paprika, ili ako unosite cink iz drugih izvorišta, iz žitarica, celog zrna, ako ga unosite iz pilećeg mesa, ćurećeg mesa, ako pijete jabukovo sirće, koje je bogato i cinkom i kalijumom pre svega, i koje održava pH vrednost mokraće da bude stalno 6,4, znači blago kisela, onaka kakva je prirodom određena, vi ćete svakako sprečiti da dođete u situaciju da vas virus napadne. Tu je krucijalna stvar upravo u tim organskim kiselinama, posebno u jabukovom sirćetu. Jer jabukovo sirće, ja se nadam da ga vi u Makedoniji dovoljno imate, koliko sam ja čuo, doktor Andra je tamo jako popularan, to je najkvalitetnije jabukovo sirće na ovim prostorima i mislim da svi oni koji su upotrebljavali jabukovo sirće nisu ni došli u situaciju da obole od virusa. Вие напишете во една статија дека рибизла е многу битна за лечење на воспаление на белите дробови. Зошто? Pa ribisla, upravo sam sada govorio, umesto limuna, umesto agrumskog voća treba koristiti ribizlu, brusnice, jabuku, bobičasto voće, znate. Ribizla je poznata po tome zato što ona ima ogromne količine organskog C vitamina, kao i vitamina K i A. Ima i vitamine B kompleksa, takođe velike količine kalijuma, kao što ga ima i sirće. Ribizla uspešno leči upalu pluća.
smanjuje hipertenziju, što ima ogroman je izvor antioksidanata, razumete. Ništa manje tu nije vredan ni nar, posebno aronija. A ja bih nešto napomenuo, kod nas ovde, bar u Srbiji, se pojavila odnedavno kubanska moringa. To je jedno čudesno lekovito drvo čije se lišće pretvara u prah, a taj prah je bogat izuzetno antioksidancijima, ima 47 vrsta antioksidanata, ima C vitamina više nego 7 puta nego limun, ima 8 puta više kalijuma nego banana, ima 23 puta više gvožđa nego što ga ima spanać i posebno nema teh oksilata kojih ima u spanaću, tako da je vrlo lakše za resorpciju i brže se iskorišćuje u organizmu. Jer vidite, problem kod ovog virusa COVID-a je u tome što su neke studije sada do kojih smo došli zadnjih dana pokazuju kako oni aktivno napadaju hemoglobin i razaraju hemoglobin i dovode do toga da dolazi do stvaranja trombova u krvi, što naravno pravi ogroman rizik od nastajanja srčanih i moždanih udara. Pitanje je koliko je pacijenata od ovih koji su nažalost umrlo samo direktno od korone. Mnogi od njih su imali združene bolesti i uticala je korona sa ovim svojim delovanjem uticala da se ta njihova bolest pogorša i da dovede nažalost do tragičnog ishoda. Tako da u ovoj borbi se tu pojavaju još neke druge supstance, ja bih to napomenuo i čuveni lipoaktiv, to je onaj kubanski preparat koji je označen, Kina ga je čak nabavila od Kubanaca i koristi ga jer on sprečava nastajanje trombova, on širi krvni sudove, to što skida kolesterol to je poznato, ali odnedavno je urađena ta jedna studija na Kubi koja tvrdi da lipoaktiv jako uspešno reguliše razlaže trombove i sprečava njihovo nastajanje. Tako da su to jednostavno tu lek leži u prirodnim supstancama koje mi možemo na dohvat svoje ruke da nađemo, koje imamo u svakodnevnoj ishrani i koje mogu da obezbede da naš imunitet bude stabilan i da bude snažan, da se odupre svakom naletu bilo kog virusa, pa i ovog COVID-19. Je spomenavte Kuba, когато направим една разлика на сите држави кои имаат заразено со коронавирус, Куба има доста мал процент, може би најмало од сите држави. Се покаже дека кубанската медицина е многу добра во справување со коронавирус. Pa evo kako, Kuba se zarazila na taj način što je u avionu koji je doleteo na Kubu, a tu je, ja to dobro znam zato što u tom avionu bio je moj prijatelj koji sarađuje sa Kubancima i jedan, takođe još dvoje ljudi koje dobro poznajem. Ispričali su mi da je jedan Italijan iz Rima iz Milana, doleteo na Kubu i da je zarazio Kubance i da je i on, nažalost, preminuo na Kubi. Kuba je zemlja za koju mnogi misle da je siromašna, međutim, Kuba je jako bogata jer diverzitet na Kubi, biodiverzitet je fantastičan i kubanska država se opredelila da se bavi prirodnom medicinom, da proizvodi prirodne suplemente i lekove i oni su danas vodeća sila kad je u pitanju medicina, odnosno proizvodnja lekova na svetu. Čak i jaki Amerikanci i Kinezi kupuju od Kubanaca, kupuju licence, kupuju lekove, sve ono što je Kina koristila u ovoj borbi protiv epidemije, odnosno protiv ove pandemije koronavirusa, uglavnom su nabavljali lekove na Kubi. Kubanski lekovi su dobri i pouzdani zato što oni obavezno prolaze jako stroge klinička ispitivanja i to na velikom broju pacijenata. Njihova klinička ispitivanja nisu na par hiljada ili 5.000 ljudi, nego na 40-50 hiljada pa i više ljudi, tako da su oni jako pouzdani, ti lekovi, mislim na njih i suplementi, i oni su u praksi pokazali svoj kvalitet. Чисто вака ме интересира, вие постојано зборувате дека имаме
Една друга голема пандемија, тоа е прекумерна тежина кај младите генерации и кај постарите. Значи, тоа е многу опасен тренд кој може да го загрози човечкиот живот на секој индивидуа. Што според вас треба да се преземе на тоа поле да од најмладите популации ја спречиме дебелината, односно прекумерната тежина? Pa vi ste potpuno u pravu, epidemija gojaznosti je mnogo opasnija od ove pandemije koronavirusa. Jer само се извинувам, значи има уште еден податок кој го објавија германските лекари дека поголемиот број на смртни случаи во Германија се благодарејќи на тоа што голем број на луѓе би имале прекумерна тежина. Jeste, jeste. Ja sam upravo to hteo da kažem, da je najveći broj, preko 65% svih umrlih od koronavirusa upravo, kako su Nemci objavili, je bio gojazni. Tu ima i objašnjenje zašto se to dešava, da ne ulazimo u te metaboličke procese, ali jednostavno gojaznost je rizik po zdravlje bez obzira na kakvu se epidemiju odnosi. Gojaznost je najveći problem današnjeg čovečanstva, jer iz gojaznosti proizilaze i ostale druge pandemijske bolesti kao što su dijabetes, kao što je reumatizam, odnosno artritis i obolenja kardiovaskularne sistema koji su najveću smrtnost. Na primjer, kod nas u Srbiji 52.000 godišnji umre ljudi od kardiovaskularnih problema, oko 70.000 od raka. Pa sad vi pogledajte, mi imamo u toku dana negde oko 150-200 smrtnih slučajeva od ovih bolesti. Šta je ovaj virus korona? Pa on nije ništa kad je u pitanju, kad uporedimo sa svim ovim ostalim bolestima. Tako da, vaše pitanje je potpuno na mestu, da gojaznost je najveća pretnja čovečanstvu. Pretnja je i zato što gojazni ljudi nisu reproduktivno sposobni, oni ne mogu da dobiju nasleđe. Znači, svaki četvrti muškarac je impotentan, kod žena je isti slučaj. Tako da je gojaznost krucijalni problem sa kojim mi moramo da se borimo. Problem jeste u tome što kod male dece, bar u Srbiji, mi imamo podatak koji je zastrašujući. 36% dece školskog i predškolskog uzrasta su gojazni. To je katastrofalan podatak. Znate, nepravilna ishrana, nema pomanjkanje kretanja, nema više kao što je nekad bila fizičko vaspitanje i fiskultura i da moramo svi da idemo u školu da radimo. Sada su mobilni telefoni, tableti, sada su neka druga zadovoljstva obuzele ovu mladež, tako da je gojaznost jako, jako opasan problem. Mi moramo da vodimo računa, ja sam nekoliko puta predložio vlastima u Srbiji da se od prvog razreda do osnovne škole uvede predmet koji će se baviti kulturom ishrane, odnosno kulturom higijene, života i zdravlja, jer to je preduslov da nam generacije koje dolaze budu zdrave. Jer vi kada svaki, vidite, gojaznost, bez obzira to vi imali osjećaj ili ne, vas obavezno uvodi u insulinsku rezistenciju. Iz insulinske rezistencije obavezno ulazite u dijabetes tipa 2. I to je već katastrofa. Ja moram da kažem te teške reči, možda će mi neko i zameriti, ali tu nema blage reči, znate. Ako vi ne možete da se obročite, ako ne možete voditi računa o sebi, o svojoj telesnoj težini, onda vi niste dovoljno svesni rizika u koji ulazite i rizika ne samo za sebe, nego za društvo. Jer vidite, jedan bolesnik košta, to plaća država, bar u našim sistemima kao što smo mi i kao što ste vi dole u Makedoniji. Mi smo navikli da država socijalno odgovornu politiku vodi prema nama. To se i pokazalo u ovoj pandemiji, da svi oni koji su u ovim sistemima kao što smo mi su opstali, a ovi tamo gde se sve to plaća, oni su nastradali daleko više nego što se to očekivalo. Меѓутоа, докторе, туку има еден друг проблем. Младата популација, сега овие млади што одат на училиште, зборам за основно училиште, смоки, чипс, кока-кола, фанта, пепси, тоа е, вие многу пати тоа го истакнувате дека тоа е најопасниот сегмент во нивната исхрана. Najopasniji segment naše ishrane je upravo to što ste sad spomenuli, šećeri. Šećeri, vidite, evo sad ova pandemija, opet se vraćamo, moramo da se malo vratimo na nju, opet. Šećeri uništavaju naša bela krvna zrnca, a oni su naš imunitet. Šećeri su hrana za viruse.
Šećeri su hrana i za rak. Znači, šećeri su najveća nesreća. Kad kažem šećeri, ja ne mislim na one prirodne šećere, na one zdrave šećere kojih ima. Ali ovi veštački šećeri, denaturisani šećeri, šećeri rafinirani, koji su praktično uglavnom šećeri dobiveni pomoću raznih tehnologija iz kukuruza ili nekih drugih sirovina, a koji se ugrađuju u sve živo što se jede i što se pije. U te sokovi nije samo Coca-Cola, vi ste rekli Coca-Cola, svi oni sokovi gazirani, koji su svi one energetska pića, svi su puni tih nezdravih šećera. Pa, na primjer, evo, čokolade, tu su sve nezdravi šećeri, tu su i trans masti. Pa, šećeri su danas u kobasicama, u paštetama, u supama, u gotovim jelima, u sosevima, u kečapu. Ne postoji namirnicu u kojima nema tih opasnih šećera. Nisu, kad kažemo samo kolači šećer, nisu ni samo kad jedete onu bombonu, kažete šećer, pa onda možda pomislite da je to najopasnije. Nije to najopasniji šećer. Najopasniji su oni skriveni šećeri koji predstavljaju prazne kalorije, a to su šećeri koji nemaju vitamina, koji nemaju enzima, koji nemaju minerala. Jednostavno, oni su takvi opasnost po naš organizam. Em što su opasnost da nas goje, em što podižu stalno insulin, a insulin tada sprečava razlaganje masnih ćelija, znači nema mršavljenja, a pritom stvara veću količinu masti i prouzrokuje začepljenje naših krvnih sudova. Jer masa ljudi misli jede masnu hranu zato što će da pojede masno meso ili će da pojede hleba i mast. Ne, mast se najviše u organizmu taloži onda kada je naš insulin stalno podignut. Mi samo 1/4 masti unosimo kroz hranu, a sve ostalo stvaranje masti u našim krvnim sudovima je reakcija organizma, zaštita. Organizam se štiti od napadača, proizvodi insulin u svoju odbranu. Mi moramo da budemo svesni da način kako jedemo, vreme konzumiranja hrane, količine hrane su ubice. Znate, ne postoji ni jedna namirnica prirodna, govorim namirnica, koja može da vam nanese zlo. A količina namirnica, to je najveće zlo. Količine su opasne i toga se moramo plašiti. Međutim, mora i da pijeme što poveće voda во текот на денот. Вода придонесува за правилна работа на метаболизмот. A voda je, normalno da bez vode čovjek ne može da živi. Voda je, čovjek je sastavljen od vode i bez pravilne, čiste i higijenski ispravne vode nema života. Čovjek mora da unosi vode svakodnevno u svoj organizam, bez obzira na to što mi mislimo pio sam ovu tečnost, pio sam onu tečnost. Kvalitetna, bistra i čista voda je nezameniva i to ništa ne može da zameni. Jer mi govorimo, ja se protivim i stalno pokušavam da kažem ljudima da sva ta sredstva za detoksikaciju i za te razne priče, razne prevare u obliku nekih suplemenata, u obliku nekih eliksira koji se pripremaju i koji ljudi koriste za detoksikaciju, ništa ne znači odnosno na jednu čašu vode. Čovječiji organizam sam vrši detoksikaciju, samo mu dajte dovoljne količine vode i nemojte brinuti. On je pametniji nego što smo mi. Jer vidite, mi upravljači našeg organizma nismo ni izblizu pametni koliko je naš organizam pametan. Mi u stvari njemu stojimo na putu našeg zdravlja. Jer kada bi se slušali govor tela i kada bi se obraćali pažnju više na ono kako reaguje naš organizam, mi bi bili mnogo zdraviji, izbegli mnoge bolesti i lišili bi sebe mnogih problema po bolnicama i po čekaonicama kod lekara. Што би советувале родителите кога ќе приметат дека нивното дете им постепено ја зголемува својата килажа? Кој совет би му дали на секој родител? Ja vas nisam sasvim dobro... Kako deca da skidnu svoju kilažu, tako da? Da skidnат килажата, но и еден совет до нивните родители. A da dam savjet roditeljima? Da. Pa pre svega, deca moraju da budu lišena takozvanih transmasti, šećera i moraju da budu lišeni peciva. Ja znam da ste vi najbolji pekari na svetu u Makedoniji, da radite najbolja peciva. Ali sva ta peciva od belog rafiniranog brašna nisu zdrava.
prekomerna upotreba i količina tih peciva koje su puna transmasti. Stavlja se margarin, margarin nije zdrav za čovječji organizam, to nisu zdrave masti. Prirodna svinjska mast je zdravija i neka ulja na čelu sa maslinovim uljem, to je nešto što prija organizmu. Međutim, sve ostalo što se stavlja u te pekarske proizvode nije zdravo. Preterana upotreba peciva, preterana upotreba šećera, već ste sami rekli. Zatim, preskakanje obeda, preskakanje doručka, nema fizičke aktivnosti. Čovečije telo je dinamički, oprostite, i ono ako se ne kreće automatski te ćelije izumiru, znate. Mi moramo stalno da vodimo računa da kretanjem ne stičemo mi samo fizičku kondiciju i snagu, mi kretanjem održavamo normalne funkcije našeg organizma. To moramo da shvatimo. Kretanje od deteta pa do najstarijeg je neophodno, jer ti kretanjem održavamo naš metabolizam aktivnim, održavamo sve naše metaboličke funkcije i mi tako možemo da produžimo svoj životni vek. Ako nema kretanja, nema ni aktivnog ni pravilnog života. Doktore, vi imate... Znači, tu su mnogi, ljudi se plaše upotrebe mesa, plaše se, razne se priče, znate, mi praktično povrće se malo upotrebljava, jednostavno nema obeda, jer doručak, ručak i večera moraju da budu odvojeni i da se sve svede na 12 sati. Mi moramo da imamo obavezan doručak, obavezan ručak i obaveznu večeru. Doručak mora da bude najjači i najobimniji obed, jer on nam obezbeđuje snagu za čitav dan. Njegova kalorijska vrednost, njegova nutritivna vrednost, njegova biološka vrednost mora da bude najkvalitetnija. Ručak nešto slabiji, a večera upola ručka. Jer šta ćete vi da jedete za ručak kad ćete popodne da se odmarate, da igrate karte i da šetate? Uveče idete na spavanje. Vi ako odete puni stovakom na spavanje, vi ste napravili nesreću u svom organizmu. Terate ga da se radi onda kad mora da se odmara. Terate ga da vašu energiju ne pretvara u radnu energiju, mišićnu energiju, nego pretvara u salo. Sva ta energija preko noći koja se akumulira iz te večere preobimne, ona ide u potkožno masno tkivo, ona se pretvara u salo. Ona nema da se ujutru ustanete umorni, mrzovoljni, sve vam smeta, sve vam fali, jednostavno niste raspoloženi, niste razjašta, niste za rad. A to je sve nepravilna ishrana. Znači morate se opredeliti da imate 3 obeda, doručak, ručak i večeru. Za one koji se bave sportom ili za decu u razvoju, potrebno je da imaju i neki dopunski obed u obliku neke užine, da li je ona voćna ili ona energetska, zavisi sve od rashoda. Jer vidite, osnovna stvar je onoliko hrane koliko unesemo i koliko energenata unesemo, mi to moramo da potrošimo. Jer mnoge supstance naš organizam ne deponuje, znate. Ono što danas unesemo, mi to moramo danas da potrošimo. Ogromna je zabluda da, vidite, organizam ne stvari svu hranu koju unesete u svoj organizam. A ono što ne stvari, to više nije hrana, to je otrov. Jer ta hrana nesvarena, ona napada vaša creva, a u vašim crevima je sav vaš imunitet. 75% imuniteta čoveka se nalazi u crevima. To je njegov mozak. Tako da, ako to ne vodimo računa i ako se preterano količine hrane unosimo, mi u stvari ubijamo sami sebe. Mi svojim zubima sebi kopamo grob. Neki spominjate tukaj, da li treba da se konzumira svaki dan čajevi od nane, kamilica, majčina dušica. Predlagate li takvi ravod? Pa vidite, čaj je u svakom slučaju bolji nego alkohol i treba ga piti. Od njih se ima koristi. Postoje ljudi kojima smetaju čajevi, međutim, treba piti čajeve, treba jesti pre svega sveže i sirovo povrće i voće. Jer bez sirovog povrća i voća mi nemamo mogućnost da pravilno se hranimo i da održavamo svoj život onakav kakav treba i da dajemo organizmu sve one elemente koji su neophodni za njegovo pravilno funkcionisanje.
Jer ako nemamo najmanje 40% sirove hrane u toku dana, mi smo lišili organizam enzima bez kojih nema života. Enzimi su iskre života. Džabe vam da imate i minerale i vitamine i da imate belančevine i ugljene hidrate i masti i sve, ako nema enzima nema života. Jer enzimi su ti koji vare hranu, enzimi su ti koji pale tu varnicu života u ćeliji. Bez njih oni učestvuju u oksidaciji. Ništa se ne dešava bez enzima. Oni su jednostavno svuda prisutni, a njih možemo, pored toga što delimično naš organizam to proizvodi u pankreasu, uglavnom, ogromnu količinu, onaj većinski deo enzima mi moramo da unesemo svaki dan hranu. Tako da ona hrana, mi kad kažemo jeo sam povrće, jeo sam zeleniš, ali kuvano, znate, pripremljeno. Termičkom obradom uglavnom enzimi se potpuno gube. I ako mi jedemo predivno kuvani kupus, ili jedemo zelje, sarmicu, ovu, ono, sve to što jedemo, bili su tu enzimi, ali sad ih nema. Mi enzime moramo da nađemo u salatama, u zelenoj salati, u maslačku, u kupusu, u rotkvi, u crnom luku, u praziluku. Moramo da ga nađemo u svom onom povrću od koga možemo da jedemo u sirovom obliku koje ne mora termički da se obrađuje. Jer koliko god mi da se odlučimo za pravilnu hranu i pravilne životne namirnice i kvalitetne, mi možemo sve to termičkom obradom da upropastimo. Termička obrada je isto tako izuzetno važna koliko i odabir hrane. Jer vidite, vi sad kupite najskuplje, najkvalitetnije, stavite, donesete u kuhinju, to obradite termički nepravilno i vi od toga nemate nikakve koristi, imate samo štetu. To je isto kao kad vi, na primer, pečete, jedete pržena jela na ulju koje ne sme da pređe 120 stepeni, vi ga palite na 230 stepeni, stvara se akrelain koji je kancerogen. Isto tako roštilj na ćumuru, svi uživamo, kako vi kažete skara na ćumuru, to je otrov, znate. Tu se stvaraju supstancije koje su vrlo opasne po naš organizam. Da pojedete jedan put, 2 put godišnje ili u 2 meseca jednom, pa ne bi to bilo strašno. Ali onaj ko to stalno jede, taj roštilj sa ćumura, to je jako opasno. Znači, termička obrada je strašno bitna. Takođe, to se odnosi i na pokovana jela. Znate, ljudi pokoju meso. Meso je, čoveku je dovoljna jedna belančevina iz jedne namirnice. Zašto sad stavljamo, znači to kad bi obukli 2 para cipela. Šta sad vi znači imate jedne cipele pa preko njih obučete druge cipele? Kakav je to? To je isto kao kad jedete pokovano meso. Ne treba nikad kombinovati dve namirnice istog porekla da budu u jednom obedu. Treba obroci da budu što jednostavniji. Najkvalitetniji su oni obroci koji su najjednostavniji, od 1, 2 ili 3 namirnice. To je isto kao što i najkvalitetnije vino, vi ste bogati u vinu i svaka vam čast. Najkvalitetnije vino je ono najjeftinije vino. Ljudi kupuju, trče da plati 100-200 evra flašu vina, u stvari dobije loše vino, jer tu je bućkuriš. Tu su razni stručnjaci farbali, dodavali mirise, mućkali. Najbolje i najkvalitetnije ono vino, brate, koje pijete, najjeftinije, koje niko nije čačnuo, koje je napravljeno od grožđa, jer u njemu ima i bioflavonoida koji nas štite od ovih virusa. Vino je veliki zaštitnik od ovih virusa. Ima kvercetina, ima resveratrola, ima bioflavonoida i antocijanina i proanticijanidina, koji su sastavni delovi svih lekova za bolesti srca. Znate, u vinu se sve to nalazi. Tako da, a ti flavonoidi i polifenoli iz vina su prva zaštita bilja od alergija, od virusa, od patogena, od gljivica. Pa oni kako štite biljku, tako kasnije i u čoveku štite ga svojim antioksidanskim delovanjem, štite ga od svih ovih patogena o kojima sam govorio. Tako da normalno ne treba preterivati sa vinom, čaša 2, to je sasvim dovoljno. Ali je ono isto tako jako značajno, pogotovo kad je u pitanju ovaj virus o kome govorim. Doktore, dojde korona ili COVID-19 и сите ние уфрлихме во пета брзина имунитет да направиме за месец-два. Меѓутоа, вие многу пати стекнувате, имунитетот се негува, се чува и се обновува. Imunitet se stvara stalno, neprekidno i on mora da se neguje.
On može da se pojača, ali on ne može da se tako brzo. Znate, vi danas hoću, sutra neću, sad ću da imam imunitet, sad neću da imam imunitet. Vama, čoveku, je imunitet potreban neprekidno. Nije opasnost čoveka samo korona. Mi smo svakodnevno pred napadima virusa, pred napadima patogena, pred napadima bakterija. Znate šta? Postoje mnogo opasnije bolesti nego što je ovaj virus, gde naš imunitet odlučuje o tome da li ćemo se razboleti ili nećemo. Tako da ja se opet vraćam na onu prvu tezu koju sam govorio. Prvo stanje našeg zdravlja i provera našeg zdravlja je naša mokraća. Ako je naša mokraća ima tu kiselu reakciju pH negde oko 6,4, onda mi teško da možemo da se razbolimo, razumete? Jer bolest ne dolazi preko noći odjedanput, znate, bolest dolazi postepeno. Ništa se ne dešava odjedanput. I taj virus, eto vidite, on ima neku inkubaciju od 6 do 15 dana, ali ako smo mi spremni, nećemo se zaraziti i inficirati. Mi moramo da naš imunitet stalno održavamo, a održavamo ga zato što ćemo jesti što više povrća, voća u sirovom stanju, što ćemo izbegavati mišićava mesa, što ćemo izbegavati transmasti o kojoj smo govorili, koji ćemo isključiti potpuno šećere, razumete, iz našeg života, ove opasne šećere. Jer vidite, imam jednu primjer da vam dam. Vi, na primjer, sada kad jedete jagode ili kad jedete borovnice ili aroniju ili kupinu, one nisu uvek slatke, znate. Malina jeste malo slađe, ali ove nisu slatke. I ljudi onda često prebegavaju da uzmu i da stave malo šećera da pomešaju sa jagodama, sa kupinom i tako dalje. I sad vi kažete meni, sada, da li je taj šećer običan, ovaj beli, koga svi kritikujemo, ja ga kritikujem i kažem da je nezdrav, da li je on u takvoj situaciji sme da se jede ili ne sme? Sme. Zato što on sa tim voćem, u kome postoje fitonutrijenti, koji će obezbediti da taj šećer dobije sve ono što je izgubio svojom preradnom tehnološkom. I dobit će sve one supstance, minerale, enzime i on će uz to voće postati zdrav šećer. Tako da ako tako koristite šećer, onda on nije opasan po čovečiji organizam. Doktore, ова пандемија ќе заврши. Меѓутоа, сите велат дека сега доаѓа време на здрава храна и на вода. Водата ќе биде поскапа и од нафта и од злато. Tako se čini. Na sreću mi imamo vodu, ali moramo da vodimo računa, znate, nisu sve vode iste. Znate, opasno su ove vode u plastičnim flašama, jer te vode nisu žive vode, znate. Mi moramo da pijemo živu vodu, ova ambalaža, ona ubija vodu. Mi moramo, zašto kažemo svi kad se napijemo vode sa nekog izvora, sa nekog bistrog potoka, planinskog, ja se sećam kao mlad sam bio na Pelisteru, često sam dolazio na Prespu i tako dalje i tamo smo dolazili, pije se voda sa potoka, pije da god zgaziš nogom, nema veze, pijemo vodu. To je kvalitetna živa voda, jer živa voda je nešto drugo u odnosu na mrtvu vodu. Živa voda ima i energiju, ima i enzime, ima i takav sastav koji odgovara čoveku. I ta njena pH vrednost je sasvim drugačija. Tako da, i tu nije, mi na sreću imamo vodu, samo trebamo da vodimo računa da je ne pokvarimo, znate. Ako je pokvarite, ako je stavljate u ambalažu plastičnu, ako sa njom radite ono što ne bi trebalo da radite, onda vi ne pijete zdravu vodu. Kad je u pitanju hrana, mi se mnogo plašimo od prskanja, od ovih bioloških sredstava kojima se štiti hrana i trebamo da se plašimo, to nije dobro. Ali jednostavno mi sada moramo da živimo sa tim i naš organizam je u stanju da se izbori sa tim hemijskim sredstvima koje se upotrebljavaju za zaštitu tog voća i povrća. Tu je normalno potrebno samo da se dobro očisti, da se dobro opere i svako to povrće, bez obzira što je prskano, je kvalitetnije nego ono kuvano za koje smatrate da ste ga kuvanjem odstranili mogućnost da dođete do patogena u vaš organizam. U stvari vi tada ne dobijate ništa. To sve što ostane, to malo minerala ne znači ništa, vitamini ne postoje, enzimi ne postoje, džabe to jede. Znači treba birati i jesti što više povrća u sirovom stanju,
Kad su u pitanju mesa koje mi volimo da jedemo, opasna su ova mesa koja se tove sada na ovaj veštački način, gde se upotrebljavaju razni ova sredstva za ishranu, sad je ta reč, hraniva u kojima su ti hormoni za rast. Ti hormoni za rast su najopasnije, kao što su i boje opasne, strašne koje se dodaju. Tako da, nažalost, nema više pileta koje je trčalo po dvorištu, nema praseta koje je u voću ili negde u planini paslo. Mi moramo da se suočimo sa realnošću, da živimo u vremenu kada je tehnologija i profit, kada su prioritet, nažalost, ovog čoveka. To moramo da nalazimo načina kako da se odbranimo od toga i kako da, utoliko je pravila ishrana i veća mudrost nego što je ikada bila. I od ovih namirnica koje sada imamo i sa kojima se hranimo, moramo da napravimo da budu zdrave i da koriste, a ne da nam štete. To nije ni malo lako. I zato je ono što sam govorio o termičkoj obradi izuzetno važno i strašno je važno da kombinovanjem tih namirnica u izbalansiranom obliku i dovoljno uravnoteženom pronađemo način da se pravilno hrani. Doktore, vi imate работено и во Германија. Имате напишано многу книги за здрав начин на исхрана. Меѓутоа, мене овдека една книга ми остави посебен печаток која има наслов. Книгата вели 1001, односно 101 начин да доживите 100. Сите ние сакаме да доживееме 100. Pa da vam nešto kažem, priroda je čoveku omogućila da živi 100 godina, čak i 120, ne 100. Jer postoji zakoni u prirodi kojih se mi ne pridržavamo, a ti zakoni nam odlučuju o našem životu. Vidite, ako pile je sa 6 meseci odrasta, otprilike njegov vek je 3 godine života. Pas sa godinu dana je otprilike zreo. 5 godina je njegov vek, on živi duplo više. Krava sa 2 godine je potpuno zrela, odnosno govorimo o krupnoj stoci, kao i konj. Sa 10 godina je njen vek, ona živi 15 i 20 godina, konj je živ. Čoveku je predodređeno, čovek sazreva u 20-25 godina. Njemu je puta 5, koliko je to? To je 120 godina. Znači, čovek treba da živi 120 godina. Sve što manje živi, to je delo njegove pameti i njegovih ruku. Znači, čovek sam sebe lišava dugog života. Za dug život je potrebna umerenost, potrebno je da svoje kriva psihofizička energija i duhovna energija se sretnu što kasnije, negde u 70-80. godinama. Ako se one sretnu rano u 30. 40. onda od tog života nema ništa. A ako se sretnu negde u 80. onda je to garancija za dug život. A dug život ne znači uvek da moramo da pobegnemo od bilo kakve prljave namirnice, da ne zgazimo nogom na zemlju, da ne pojedemo voćku koja nije oprana, da ne pojedemo krompir koji nije dobro oljušten i tako dalje. To su sve zablude. Vidite, čovečji organizam zna da se bori protiv tih mikroorganizama i patogena, ali čovečji organizam ne zna da se bori protiv svog kočijaša, protiv onoga ko rukovodi njim i ko nosi njegovu karoseriju. Jer vidite, mi smo najveći neprijatelji sami sebi. Upravo tako, što se prejedavamo, što volimo da poviše popijemo, što pušimo, što nemamo dovoljno fizičke aktivnosti. Vi ćete sad mene pitati, pa nekada je kraći život bio, a sve su to ljudi sami radili. Pa nije tako, znate, situacija je da su ljudi koji su u prilici da odlučuju o svom životu, oni uglavnom žive preko 100 godina. A oni ljudi koji nisu u prilici da sami odlučuju o svom životu, nego su uslovljeni da koriste neke tokove civilizacije, koji su socijalizovani maksimalno, oni nisu u toj situaciji. Tako da, evo, tamo gde tražimo 100-godišnjake ili one preko 100 godina, to su uglavnom na planinama, da li je to Kavkaz ili da li je to kod vas tu u Makedoniji, imate i vi mesta gde se živi preko 100 godina. Tako da, to je vrlo kompleksno pitanje i
zavisi pre svega od toga koliko se družimo i koliko poštujemo prirodu i prirodne zakone. Mi smo se mnogo otuđili od prirode i danak otuđenja od prirode plaćamo svojim zdravljem. Дали, докторе, ќе се вратиме на природата и ќе почитуваме многу повеќе него до сега? Мислам дека добивме жолт картон со оваа корона и време е да се вратиме на природата и да ја почитуваме. Najbitnije je da se vratimo što više i da što više budemo u dosluhu sa prirodom. Ne radi se to sad da odemo u prirodu i da zapalim roštilj, to nije druženje s prirodom. Druženje sa prirodom je poštovanje prirodnih zakona, da se hranimo, da živimo onako, da spavamo na vreme. Znate, mi sad da gledamo filmove, idemo da spavamo u 1 sat noću, a naš melatonin, hormon sna, se pravi od 11 do negde 2-3 sata, a taj melatonin je zadužen da čuva naša ćelije, on je zadužen da usporava naše starenje, on je zadužen, on je hormon mladosti. Ako ga mi nemamo u dovoljnoj količini, onda mi jednostavno ne možemo ni da očekujemo dugo da živimo. Znači, spavanje, emocionalna uravnoteženost, izbjegavanje stresa, izbjegavanje svih onih situacija u kojima nas opterećuje, da li je to alkohol, preterana količina alkohola, preterana količina cigareta, sve to, odnosno zagađenost sredine u kojoj živimo je isto tako jako bitna. Tako da sve ono što je vanprirodno, to skraćuje naš životni vek. Znači, povratak prirodi jeste pre svega razmišljanje da ako nam se jede čokolada, ne tražimo problem da pojedemo čokoladu, nego da vidimo zašto nemamo hroma ili vanadijuma u našem organizmu. Trebamo taj mineral da unesemo kroz povrće, onda ne bi tražili da trčimo da jedemo čokoladu, razumete? Ili mnoge druge stvari. Znači, žene koriste razne sredstva za lepotu, šamponi, sapuni, sve to uništava naš život, sve to van prirodno, znate. Mi se peremo svaki dan, šamponiramo kosu i sapunima se peremo, uništavamo, skraćujemo svoj život. Zato što oni izazivaju alkalnu reakciju kože koja je prirodno kisela. Ne pere se nečistoća, ne mora uvek da se samo sapunom spere, razumete? A u taj sapun svašta stavljaju, svakakve se supstance. Ne daj Bože da saznate šta je sve tehnološki, kakav je postupak tehnološki u upravljanju i sapuna i tih deterđenata i tako dalje. Tako da su to, ovako sad malo zbrda dola pričamo, tema je široka, ali pokušavam da dostignem do svakog segmenta koji utiče na čovečji život. Jer čovečji život je vazduh, voda, zemlja, proteini, ugljeni hidrati, to je čovečji život, razumete? A mi bežimo od biljke, a biljka pretvara iz neorganskog sve ono što je nama potrebno u organsku i daje čoveku već gotovo. Biljka je, u prirodi ne postoji list koji ne smete da jedete, retko koji list je otrovan. Mi sad dođemo da pojedemo nešto gorko, evo na primjer, najbanalnija stvar, maslačak ili list jabuke ili list kupine, list jagode i tako dalje. Tu je koncentrisan kvalitet i minerala i vitamina i enzima. Mi imamo, na primjer, ta gorčina u tom lišću, ona je idealna za čišćenje naše jetre, ona pomaže našem žuči, ona pomaže našem stomaku. Mi bežimo od toga. Znači, kada ste u prirodi, kada ste upućeni na prirodu, vi sve to naučite, znate i na taj način pokušavate da omogućite svom organizmu da se lakše izbori sa nedaćem. Доктор, еве ова пандемија ќе заврши, ќе се вратиме во нормалниот живот, меѓутоа сега во некои земји се јавуваат други проблеми, кардиоваскуларни заболувања, психички проблеми. Како ние да се вратиме сега во нормалниот живот после овој карантин? To je stvar pojedinca, to kolektivno ne može da... Vidite, preporuke, nemojte da se nervirate, uradite ovo, uradite ono, to malo da polazi za rukom. Sve to, ti kardiovaskularni problemi ne dolaze preko noći. Oni nisu posljedica jedne nespravane noći i jednog pijanstva i oni dolaze
ili je to neko genetsko nasljeđe, a retko je da je genetsko nasljeđe, postoji, ali nije u velikom procentu. Uglavnom je to nepravilni način naših života i nepravilna ishrana. Upravo je to što sam govorio, upotreba, preterana količina hrane, preterana količina štetnih supstanci u hrani, to su takozvane te transmasti o kojima govorim, preterana upotreba šećera. Sve je to, opet već nekoliko tog puta ponavljam, ali to je uslov, to su prouzrokovači naših bolesti kardiovaskularnog sistema, to izazivaju bolesti koji su vezane za naš nervni sistem, bolesti koje su vezane za artritis i koje su reumatske bolesti, bolesti koje pre svega dijabetes, koja je jako opasna bolest o kojoj sam govorio. Znači sve je prouzrokovano našom ishranom. I taj stres ishrana može da spreči. Evo sada jabukovo sirće doktora Andra. Svaki put kad ste nervozni, popijete gutalj jabukovog sirćeta i vi ćete sprečiti stres. A stres ne biva da se jednom desi. Vi imate 10, 15, 100 puta se nervirate, traumirate se nekoliko dana uzastopce ili meseci i tako nastaje stres. Stres neće da se desi zato što će na utakmici vaš tim da primi gol pa ćete vi da se iznervirate. Tad neće dobiti stres. Ali ako ste prethodno 10 dana, 2 meseca, 3 meseca stalno pod stresom, ako vas nervira šef u preduzeću da radite, ako se svađate sa ženom, ako vas muči stari automobil, ako vam nemate novac da date detetu da kupi nove patike, to je sve stres. A onda kad se ona gomila, onda dođe do pucanja, onda dolazi do eskalacije, dolazi do pojave tih bolesti. A rekao sam vam, eto priroda, jabukovo sirće, doktor Andra, popijete gutalj i nema stresa. Razumete? Zašto? Zato što se izbalansira pre svega telesna hemija i drži se nivo pH vrednosti koja onemogućava da dođe do koncentracije koja će da i zapravo prouzrokuje stres. Doktore, to se vam pri kraju na ovaj razgovor. Evo, koronavirus, polekajte го испратиме. Меѓутоа, за секој вирус потребно е еден универзален коктейл на витамини од природни работи. Кажете ни еден ваш предлог, една ваша витаминска бомба која треба да ја внесуваме секој утро кога ќе станеме од кревет. Da vam nešto kažem, ja ne verujem u vitaminske bombe. Ja verujem u ono da svakodnevno trebate da unosite optimalne količine koje su potrebne organizmu. Znači, da izbegavate sve ono što može da nanese štetu vašem organizmu i da se pravilno hranite. Vitamini, vi ne možete da odnesete sve. Evo, ja sam malo čas govorio o kumanskoj moringi. Kumanska moringa ima sastav vitamina koji je fascinantan, ali vi sve to da unesete jednog dana organizam, vama to nije potrebno. Jer sve te količine i vitamina i minerala, oni su u organizmu potrebni u tragovima, ali su mu potrebni stalno, a ne jedanput. Znači, vi ćete danas da napravite vitaminsku bombu, napravit ćete povrće, voće, napravit ćete u blenderu sok, vi ćete to da popijete i kažete, sad sam super, ja sam sad napravio bombu, sad sam miran. Nisi miran. To moraš svakog dana da radiš. Ako ne to, da pojedeš zelenu rotkvicu, da pojedeš mladi luka, da pojedeš koprivu, da pojedeš karfiol, da pojedeš u sirovom stanju, da jedeš zelenu salatu. Ljudi nisu svesni koliko je zelena salata bogata vitaminima, koliko ima antioksidanaca, koliko je bogata svim onim što je neophodno našem organizmu da ima dobar san, da ima opuštenost, da ima smirenost i tako dalje. Znači, zelena salata, kako ovako banalno izgleda, daje energiju, emocionalnu energiju, ona ima beta karotina koja čisti od toksina. Znači, pojedite uveče jednu zelenu salatu sa maksimalnim uljem i ujutru ćete biti potpuno čili, zdravi, veseli i orni. Znači, vitamini se nalaze u svemu oko nas, nalaze se i u mesu, i meso ima vitamine. Ne možemo da živimo bez tih vitamina koji se razlažu u mastima, liposolubilnih vitamina. Njih ima samo u mesu. Naprimer, vidite, da li ste čuli skoro da neko kod vas tamo ili kod nas, bar ovde u Srbiji je tako, jede džigiricu? Da li jede iznutricu?
Ja bih bio srećan kada bi mogao da nađem u nekom restoranu da pojedem kao što je nekad moglo da se pojede džigerica, tavče, crevca ili tako dalje. Mi sada idemo da kupujemo kurkume, zurmune, purpune iz Australije, tamo iz ovoga Amazonije, iz bilo gde, ili kupujemo ili jedemo nešto što mislimo da vredi, a to nije ni blizu, na primjer, jedne džigerice. Znate vi koliko je kvalitetnije gvožđe iz džigerice nego iz panača, neuporedivo. M nema oksalata, M se bolje i brže resorbuje i brže daje kvalitet. Znači, najkvalitetnije ima, pritom ima i B6 i B12 vitamina, bez koga nema resorpcije gvožđa, ima i folne kiseline, tako da mi smo zanemarili neke običaje i nešto što smo nekad koristili, misleći to je zastarelo, to su seljaci, to više narod ne zna šta je, idemo sad u restoran da nam onaj u onom tanjiru cvrcne ovo, cvrcne ono, da nam okiti onaj tanjir, da nam oboji sa nekim mastima i da prelije i da kaže već sad jedemo, ne jedemo mi ništa. Tu u toj zamci se mi u stvari trujemo i tu leži naša nesreća. Да не се борам да ве прашам, завчера прочитав еден податок дека сладок пелин дал неверојатни резултати во лечењето на коронавирус. Дали верувате во тоа? Pa vidite, svaki organizam je jedinka za sebe. I ja ne mogu, prvo odmah da vam kažem, to nije moja struka. Ja se pre svega bavim ishranom i ne bih da dezavuišem narod sa nekom izjavom koja ne bi bila na mestu, ali da bi nešto bilo potvrđeno i da bi moglo masovno da se koristi, to mora da se potvrdi na širokom broju ispitanika, odnosno da se klinički ili potvrdi u praksi. Ako je to potvrđeno u praksi, ja ću verovati da je tako. Ja sam vam govorio o jabukovom sirćetu, govorio sam o lipoaktivu, govorio sam o moringi, o mnogim drugim supstancama, suplementima, to su potvrdili vekovi. Moringa 4000 godina ima potvrdu svoje vrednosti, jabukovo sirće ništa manje, znate, tako da ako vi ustanete sa čašom jabukovog sirćeta i 2 kašike meda i popijete taj eliksir, vi ćete biti sigurni da ste za taj dan obezbedili dovoljno kalijuma, magnezijuma, da ste za taj dan napravili detoksikaciju svog organizma, da ste mu dali najzdravije moguće šećere, da ste omogućili metabolizam onako kako treba da se odvija, da ste mu dali i snagu i da ste zaštitili njegov organizam. Tako da, to je ona prirodna medicina u koju ja verujem. Сосема при крајот, докторе, вие имате многу пријатели во Македонија. Дали во оваа прилика би сакале некого да поздравите? Želim da pozdravim sve moje prijatelje u Makedoniji. Ne bih voleo da nikoga posebno izdvajam jer bi se neko onda možda naljutio. Imam jako mnogo prijatelja. Ja sam 9 godina bio direktor Kolinske iz Ljubljane. Imao sam u Makedoniji predstavništvo, dolazio sam često. Dolazio sam u Makedoniju kao fudbaler i kao sportista. Igrao sam bezbroj puta u Makedoniji na raznim terenima i kasnije u svojoj struci i tako dalje. Imam puno pacijenata iz Makedonije i danas danju se javljaju, imam puno prijatelja. Bilo koga sada posebno pozdravim, bilo bi ružno, ali svi oni koje ja sad pozdravljam prepoznaće se, znaju ko su mi prijatelji, počev od onih najzvučnijih imena i do onih za koje malo ljudi u Makedoniji znaju. Pozdravljam sve vas i želeo bi da se češće družimo i da se češće čujemo i viđemo. И да дојдете во Куманово кога имате време и да се видиме, да поразговараме. И сите тие ваши убави книги за здрава храна да ги донесете овдека во Македонија, но и тие кубански лекови, ако може овдека да се купат, да се набават некаде. Može, imate mene na raspolaganju, možete preko mene da organizujete. Kad me budete pozvali, rado ću doći, ne samo u Kumanovo, doći ću ponovo u Makedoniju. Ja gajim prema Makedoniji posebno lepe emocije i uvek se lepo osjećam i rado dolazim u Makedoniju. Да се надеваме дека нема да ве стават во карантин 14 дена, ќе помине тоа. Da.
brzo će da prođe sve ovo i nadamo se da ćemo u zdravlju da nastavimo da se borimo i da živimo život, nadam se, mnogo drugačiji, da se više družimo s prirodom, da više vodimo računa o sebi i svom okruženju, jer samo tako možemo sebe da sačuvamo i da se odbranimo od svih ovih patogena koji nas napadaju. Jer vidite, nemojte sumnjati da će se možda pojaviti neka druga biološka sredstva kojima će čovjek biti napadnut. Zato moramo da vodimo računa o svom zdravlju, da naš imunitet uvek bude na visini zadatka i da se brani samo svojom snagom, odnosno homeostazom svog organizma. Zato je da посекуваме и после ова пандемија на коронавирус да се поздравуваме, да се дружиме, бидејќи некои велат дека нема да се дружиме уште 6 месеци, уште една година, меѓутоа мислам дека тоа не е точно. Nije to tačno. Vidite, čovjek bez emocija nije čovjek. Čovjek je društveno biće i ako nema druženja, ako nema kontakta sa drugim ljudima, to realno nije, to je bolest. Znate, evo, sad smo platili tu priču i sad iz ove priče, iz ove situacije u kojoj smo se sad nalazili ovih 2 meseca, možemo da izvedemo zaključak koliko je čoveku stalo da se druži, da bude u komunikaciji sa ljudima. Jer koliko je god važna i hrana, toliko je važna i emocija. Izuzetno je važno da čovek ima svoje snažno emotivno zdravlje, jer i ono ga vodi i ono ga drži i čuva od bolesti. Бидејќи незамисливо е природно да се видиш со човек на улица, да не се поздравиш, да не разговараш, да имаш дистанца, тоа веќе не е природен процес. Pa dobro, ne moramo sad u ovoj situaciji, ne moramo da se grlimo, ne moramo da se rukujemo, ali pogled je jako bitan i pogled govori i emocije mogu da se iskažu i na drugi način. Moramo da budemo svesni da u ovim situacijama moramo da poštujemo sve preporuke struke, jer samo tako ćemo se kvalitetno sačuvati. Znate, postoje razna iskustva, ali ta iskustva mora da ostavimo po strani. Ipak je nauka i medicina toliko napredovala i toliko moćna da može da nas zaštiti uz normalno prirodu kojoj dajem uvek prioritet. Ви благодарам да сте ми живи и здрави и се гледаме во друга прилика. Hvala i vama, pozdravljam sve u Makedoniji, bilo mi je zadovoljstvo i srećan sam što sam ovo vreme podelio sa vama.